bude prošao. Kako si ti mislio? Drago mi je, Dado, dobrodošao. Ti si, vrate, pa ja i ti smo se sretali. Ajde, slušaj, pušti. Dobrodošao na moj kontent koji priča o ljudima iz Pazara, People of Novi Pazar, idemo na ručak. Ajmo, dobro večer, dobro došli. Jeste, i onda prošli put sam tu radio s Markom, a tebe nisam stigao da upatim. Pa to mi reci. Pa onda čekaj polako da s anđelima, samo da prvo da se probaju ćevapije, ne burazere i onda ćemo da vidimo šta ćemo dalje. Uskačite, braćani. Ajde, tu smo. S koje strane? Če god hoćeš, brate moj, evo tu. Nemoj molite, gdje mu je svijetlo najljepše, ja sad ću to da ispoštujem. Uskačite, sedite. Dobro mi došli. Bolje te našao, brate, hvala ti puno sad beše, ali samo smo došli da pozdravimo velikog brata, velikog prijatelja, velikog poznaoca života, kulture Novog Pazara, a da ne kažem glume nadasve. Znaš kako, pošto prošli put nismo uopšte stigli da uradimo ovu stvar, danas kad si mi rekao da ćeš da se vratiš, bukvalno, samo sam rekao Tarike, nameštaj se, želim da imam 10 minuta priče od mog burazara, pa ćemo sve dalje. Polako. Posebno mi je milo što je Pazar već postao i pit stop. Pa da, pit stopa, vidio si da više zapostavljam Užice, Zlatibor i to uopšte nas ne zanima, to više samo Pazar i namjenski prvo radi ljudi, a onda radi i naravno dobre energije, dobre klope. Kad ti je bio prvi put kad si došao u Pazar? Sjećaš li ga se? Davno. Čak sam igrao jednom u Pazaru ovdje, sjećam se, samo koja je to godina bila, ne mogu da se sjetim. 2000, aj recimo 6. ili 5. ili 6. A da sam došao u Pazar, to je bilo još prije jer smo išli za Čačak jednom ovuda, pa smo svraćali kao klinac sam još bio, pošto sam ja ti rekao sam živio 2 godine u Čačku do svoje 2. godine, pa smo se preselili opet, to jest u Podgoricu. Pazi, za ovih 20 godina? Za ovo godina koliko ima? Da. Imao si priliku da fataš različite faze Pazara. Kakva ti je ova sad? Mogu ti reći da Pazarnice energetski sviđa jako i sad sam pričao baš da Adu i Nemanji da je nevjerovatno ono prošlog puta što sam vidio da je toliko mladih ljudi, toliko ljudi je na ulici, sad evo snijeg, kiša, ljudi su na ulici, ljudi uživaju, šetaju. To je nevjerovatno, to ne postoji u nijednom gradu, postoji u metropolama, da kažem, većim, ali u unutrašnjosti i tu ću i Podgoricu, naš glavni grad, isto svrstati u unutrašnjost. Nema ovako ljudi, da, pogotovo mladih ljudi, da cirkuliše, da se osjeća ta energija i to ne postoji. Manja, je li tebi ovo, je li tebi Pazar na ruti? Pa nije, znaš kako, meni je baba s majkine strane iz Kraljeva i ona je učila školu ovdje, u Pazaru. I onda, vezani smo, ja sam dolazio ovdje i sa tatom, radili smo svašta, ali nisam odavno bio, Bogom, sad mi prijavim. Dobro mi došao. Prijavim ovdje da sjedem malo da... Ajde se ne hlade ćevapi, pa ćemo uspjeti da jedemo. Ajde. Slobodno. Prošli put smo bili ovdje, ovo je neka, mislim da je krmenadla fina, ili neka biftekčina. Nešto globalno. Globaćemo. Inače je, ovo mjesto će sad sedite, nema ključa. I radi 24 sata dnevno. Otključalo se 1912. i... Znaš kako, kad je Rahmetli Yunus, kom je ovaj lokal nosi ime, otvorio ovaj lokal, sinovi su riješili da se lokal ne zatvara. I postoji
urbana legenda da je ključ bačen. Tako da zatvaranja nema i stajanja nema. I ono što je fakat je da kod Junuza ne možeš da dočekaš bajat ćevap, jer ne postoji, ne stigne da se ubajat. Jes leben. Pa sećaš se, prošli put smo oko 2:30 bili ovde da ne kažem na večeri, nego na nekom obroku, na ranom doručku. I ovo je jedna od onih pazarskih ponuda koje, ako Bog da zdravlja, neće imati rok trajanja. Tako je. Ćevap. Nema tu puno filozofije. Možemo da pričamo i o pazaru, i o pazarskom ugostiteljstvu, i o ovome i onome, i da reklamiramo to koliko hoćeš, dok to čovjek ne proba, to ne zna. Kad proba, više ne moraš ništa da mu pričaš. Kraljevo, generalno, uopšte, ja ovu varijantu postoji ova kuća i još nekoliko kuća u gradu koje mi nisu reklama. Nego je to su moje kuće. Da. Kuće koje, gdje ne moram da se najavljujem. Evo, ti su mi se javio prije pol sat. I ja sam rekao, stižemo i evo. Braća su stigla da nam spreme i na meste. Nego što je, kakav si sa zubima? Dobar, jako dobar. Erkine, hodi na sekundu. Ja ne bih da vas prekidam, kako ste mi dobro? Poštovanje. Erkin je inače jedan od unuka koji drži ovaj deo lokala, jer onaj deo tamo drži deo starih koji je ostao u porodici, deo mlađih je preuzeo ovaj drugi deo. Da. Tako da Dali su nam jednog grana. Da, pa dobro. Širite se polako, odlično. Tako da postoje, jel, bez problema može da se ide na poliranje. Tu smo sve srećemo. Bez brige. Zakažite tamo 3 poliranja, dolazimo. Braćo, ima li mlijeka? Kiselo mlijeko. Mogu. Ja hoću. 2. Dado. Nemanja, po čemu ti pamtiš pazar iz ovih svih godina, što si imao prilike da prolaziš u različito vrijeme s različitim potrebama? Po ovome, brat, po jelu. Jel da? Ovu, vjeruj mi. Ja sam inače ljubitelj ćevapa pazarskih i svega mesa. Kaže se ljubimac. Ljubimac. Šta vam ovo, što počeo Duka da ga bije jako po crnogorskom, da ne izgubi J. Da. Da nije bate, pa rekao sam ti si jedan divan čovek, to sam ja tebi rekao. Čovek, ovo mu snimi. Ovo je sve što bude, rekao, bit će iskorišćeno protiv njega. Koliko ima pazar stanovnika? Što ti je sve? 5 ti je sad po veličini, prestigo je Kraljevo. Znači nema odlazaka mladih i to da je... Pa ima, Jel? ali je životoštvo, evo, upravo je vrijeme kad ljudi sa strane dolaze za praznik Nova godina, da. na pazar. Pa vidio sam sad koliko mi trebalo da prođete od ozgo. Masu. Hvala. Ovo domaće. Hvala. Hvala. Dobrodošli u pazar. Bolje vas našao. Nemoj Rivko, ovo je previše. A imate li vi da se legne ovako posle... Ima jedan deo tamo, otvorili smo. Trenutno je u Posle pripremi. ovoga malo legne. A pogledaj, navalili smo kada nema trake na ovo. Ovako upočinje video. Da. Navalili smo kada trake nema. Strašno.
Ali je li istina da se ovako nazdravlja u Pazar? Molim te, reci mi ovo. Ovako. I onda, ajde, pozdravi. Morate imati cijelu aparaturu. Ček. Zani, a šta ste mi planirali večeras premijera neka? U Beogradu, da. Pa dobro, ima večeras predstavu u Pazaru. Večeras igramo Kuću na granici, a to nisi gledao. Ne, ali je to moja premijera, pa bi bio red da budem tamo. To je predivno, vidi nađi alternaciju za večeras. Dole, tucane. Ne, no imam u ljutu. Vidiš šta je fora? Ovdje, malo prije si vidio jednog unuka, drugi unuk je sad uz meni, a treći unuk je trenutno u proizvodnji. I onda dođu unuči meni rade. Jedan iz proizvodnje, ode za roštilj i to je rukadica, nema stajanja. Mislim da je to verovatno tajna, dugovečnost. Svaka čast. Toliko se radujem kad vidim, pritom rekao si da čovjek ne može zubar. Da nije to primarni, da kažem, posao, nego Širenje Muraz radi ovo te čeka, ovo je tvoje. A dodatno meni je posebno drago što su ljudi, pored mogućnosti da ne vode računa, nemaju problem sa egzistencijom ili bilo čim. Jer ovo je ljubav. držiš lokal u centru koji radi nevezano za sve ljudi koji dođu. Ne zavisi od Rifka ili od nekog tamo 17. tipa. Nego je ovo mesto 24/7 aktivno. Tako da, hvala Bogu, rade, ali to ne znači da neće se školovati. Taj deo mi je posebno bitan. svaka čast. To je baš za respekt. Nije sam čuo priču. Dago, kako se tebi čini prvi put u Pazaru? Zadu, ti bi prvi put Pazar, jel? Jeste. I nisam bio, do sad jednom sam, Bogom ima 10-15 godina sam prošao kratko. Pa gdje nađe s ovom ekipom prvi put da Evo, dođeš, brate moj. možda najbolje, nisam mogao bolje odabrati. A da gdje nisi mogao bolje, sad imam problem. Kakav ti je dojem, kako se čini ovo dok dođoste do centra? Ovo što je Dušan rekao, stvarno neka energija posebna, baš nisam očekivao toliko ljudi, toliko života u gradu, baš je nevjerojatno. Koliko dugo znaš ove ljude? Koliko dugo? Znaš ove ljude? Koje ove? Dušana znam od kad pamtim, ja sad ne znam, možda 3 godine ili 4. A Nemanju znam od Od prije Dušana. Prije sebe. 17. godine, jel? 2017. 15. jel? Tako pravi Dojč. Kad smo počeli Prvi da Deutsch- snimamo seriju Deutsch Deutsch Cafe, Cafe. kad smo počeli 16. Ja. Nemanje mi je i kum vjenčani, inače, pored toga, tako da... Pazi, u dobrom si porodičnom okruženju. Tako je, Stvarno, sad mi je to na nivou informacije jako drago da si prvi put tu sa mojom familijom i sa tvojom familijom. Da. Tako da, familijarno dobrodošli u Pazar. Hvala I znam puno, da će svakako biti posljednji put. to definitivno. Jer je To 100%. Duleto je već postalo to pit stop Pazar, tako da... Da. Naći ćemo pit, ostavit ćemo samo stop. Imamo stop. Jok, danas je ćevap stop, a Da. sljedeći put će da bude pita stop. Je li ova dobra, a? Dobro. Znate, ovo je bagajok. Meni to nešto zvuči kao nešto između Deutsch Cafea i studentske u stvari. Pa, to otprilike Tako da bi valjalo napraviti taj neki mišmeš. Pa da ne da ste uspjeli, nego svaka čast. Bio ko dome na mesu. Ja ne mogu da stanem, a moram da obučem i košulju večeras i... Moj da.
A da nećeš ti s nama sa Beograd, na primjer. Ništa, odavde idemo do ovih mojih burazera što drže ove fabrike, odela, košulja i ostali stvari, moram da namirim, brate, za premijeru, gdje će da mi ide, da ne može, nije spremio ovaj broj. Bravo, ovo su dva veća. Odlično. Uf, nemoj 2x, svaka čast. 2L. Bravo, 2x, 2L. Ako si mislio Tebra da može ovo da se završi na slano, ne može. Mislim što se mene tiče mogu, ali ne daju bate kod Ionoza. Ja? Mora od čorbe do hošafa se to zove. Ali, Sukani dud je majka. Majka. majka, to. Znači, majka i Dovoljno ovaj tu ljudi. ovdje imamo, tako da... Dovoljno ljudi, ne Ja može. sam rekao da ufatimo po zalogaj. Po zalogaj, dovoljno. Ajde Dušane, pošto ti ovako domaći čovjek i seči to lijepo, nemoj me sekira. Ovo je Dud sukani, taj seči ga na 3. što? Tako, pa Ne ja mogu neću. na 4. Ne, hoćeš. Nećeš ti meni, nećeš ti meni bit mršava mi, Pazi, ja ti pričat mogu, a ti to probaš. A to ja pričam, džabe reklama, šta hoćeš ti možeš sada napraviš što hoćeš. To jednom dođeš, probaš i više nema šta se priča. Znate gdje je Jonuz, ne moti me više zvat, moram da idem. Ajde. Onda ćao Rivko. Ćao, braćo, hvala. Vidimo se. Ne završite živio. ovo. Nije mi ni do čega plati to.